bo thayo tam visit khaijaka tini Dumasara hati asuk bosor more than 100 years kana Dumasara hati ingmani kaisa organized market kre sekarang roko project phaika kipli thangka gai abono tini ang honorable minister bai sekarang ko kok salaikya gai kobangma kok ekrek lakya je market kre hai kre koto kichu kobangma hapang phayo thango gai DDA no samani ulo ya kulo DM bai kok salaiman ya kulo tini borok phaika assistant engineer phaika agri ni gai executive engineer phaika DDA phaika gai bad baki staff rok botongo gaur kaisa well organized kaisa plan khai market senamnan Dumasara hatigo gai abuni ya kulo taikisa naikha IS office TTADC ni IS office ni pagi gai abuni pore taikisa thai naikha takani uklok nok nugui manna abo khai sports complex mini sports complex khaina ni pagi chinoro kabangma thangnai tongo chini students rok chini charai rok sari kalaikino ko school filo jaga kri rok nglayo ambagai oro jehetu jaga 6-7 kani abo vacant kalai tongo jokhon chungobno tangi use khaya tongnaiba ei abono naino abono rugai jeng kaisa proposal mini sports complex ni bagai o tabuk ni jaga naimani hambai